funelani, ungabe usho le nale nale. Usho ukuthi mina Simba ndifuna ibhangela ngenxa ka1 ka2 ka3. So ibhangela lami liyasebenza ke bafowethu, njengoba nilenzele negroup. Nawe nje mawuqeda ukulithenga la ukhona, ndizokufaka egroupini. Mawuqeda nje ukulithenga, ngizokufaka nje egroupini. Ngizokufaka nje egroupini. La ubona khona kwakho khona la ngaphambili, kwenziwa isitezi la, njengobubona. Kwenziwa nje isitezi lana njengobubona kusakhiwa la ngaphambili. Kunesitezi futhi endifuna ukusenza futhi la ngaphambili futhi. Ndifuna ukushaya isitezi meniqeda ngesi. Meniqeda ngesi isitezi, ndifuna ube nishaya esinye futhi la ngaphambili. Emntwini ozibuza ukuthi kwenziwani, cha ndakhe isitezi bafowethu. Lapha eCarltonville uzoyibona nje ukuthi nibhekene nezimayini, nansi imayini enye pha, iview yakho ke. Iview yakho nansi enye imayini pha. Hayi mina kwibusiness guys, hayi ndiyasigaranda mina. Hayi ndingasho ukuthi futhi ndihamba unumber 1 nje bafowethu. Ndihamba unumber 1 mawusuke mhlambo kanye uthi ufuna ukuhlanganyela noSimba kwibusiness. Ndikhona mina bafowethu mawusuke uthi ufuna ukuhlanganyela noSimba kwibusiness, ninga investor kwibusiness elegit, kwinto straight. Ndinga investor mawusuke uthi ufuna ukuhlanganyela noSimba, ukwazi ukubona ukuthi kwibusiness hayi mina ngigijima unumber 1 guys, andifuni ukuniqhatha. Ndigijima nje unumber 1 kwibusiness, anibhekani nebusiness. Ibusiness mina manisuke ndikuyo, eyo business isuke izobaleka indaba okudlala. Isuke izobaleka. So kusho ukuthi la sikhona njengoba nisenza isitezi la phambi kwenu, kusakhiwa pha isitezi. Le ndawo lena ke ngizoyenza kube indawo enye yama-tenant, njengoba nimazi uSimba ngemizi eminingi. Akufunekanga moyinyanga nje njalo nje xa ungena ko live wena ucela ama-airtime, umuntu xa ize esigodlweni sakho uziyasaba ngoba uzocela idatha. Cha akumelanga nje bafowethu mangumprofeti kube njalo. Kuthi nemoto ohamba ngazo ziyakhohlela, akufunekanga. Kufanele ukuthi usebenze nzima, ungabe sagive up. Njengoba utry enzima, kumele ukuthi usebenze nzima kakhulu. Ungabe sagive up ngoba uNkulunkulu kusho ukuthi kukhona la afuna ukukusa khona. Zikhona izinto afuna ukubonisa zona kuqala. Siso ke isitezi sodumo, isitezi sika Dr Simba. Cha ninganibiza uprofessor, ngingabi nguprofessor guys. Angabi nguprofessor, ningathi nguprofessor Simba. But nalapho nje ndiyandisondela nje kancane kancane. Ndiyandisondela nje kancane kancane ukuba nguprofessor Simba. Izinto zinjalo ke bafowethu. Kunjalo nje, kubhizi kakhulu la. Kubhizi ngokusezingeni. Kubhizi nje ngokusezingeni. Akudlalwa. Ya nitap iscreen nje guys meningena. Nitaphe nje iscreen bafowethu meningena.
Nitap iscreen guys. Nitap iscreen. Kunjalo nje bafowethu. Yeah. So isitezi ke sobe sihamba ngolahlobo ke. Njengoba senibonile. Isitezi sika Simba ke. Inyanga zamanje zakhe izitezi. Yeah. Siso ke isitezi ke sike bafowethu ebendinibonisa sona. Sobe sihamba nje ngolahlobo. Sobe sihamba ngolihlobo endinibonisa ngalo. So kusho ukuthi andithi sisitezi lana nala ngaphambili. Kuzobe kunesitezi futhi. Nizobona nje nani nizobona. Njengoba nibona. So mekuza kwibusiness bafowethu siyabonga kakhulu lapho Lwandisa. Siyabulela Lwandisa. Ndikujongile lapho. Ibusiness kule minyaka sesiphila kuyo bafowethu ayisafuni ukuthi uyenze nje. Ifuna ukuthi ibusiness ube namandla extra. Mengaba kuthiwa ungumuntu osafuna ukwenza ibusiness, ingaba ibusiness yakho nje ifuna money nikhatha. Noma ngaba kuthiwa incane ibusiness yakho ufika uthethe into straight kuSimba. Ndikwazi ukukucaphulela ngento osukunayo. Andingomuntu umne kuthiwa hayi uSimba ngumuntu osuke oselfish. Ndiyakwazi nje ukukucaphulela kwibusiness. Ndikwazi ukuthi ndikucathulise ndikuthathe from ku level 1 ndikubeke ku level 2. So mna ndingumuntu onjalo bafowethu. Khole nje nisokolisa ndiyaxolisa. La khona enisuke ndishaja imali esuka iphezulu. Kusuke khona lapho kuzi business ezinkulu kahle kahle. La nisuke nishaja imali ephezulu but nje kwibusiness anibhekani nabafowethu. Andifuna ukuniqhatha ibusiness nje anijongani nayo. Andinayo competition itu kwibusiness. So uSimba nje ungumuntu onjalo bafowethu. Mawusuke usenza usene business onayo uthethe nje straight ukuthi mina Simba ndine salon. Yebo kunjani? Nazo. Uthethe nje straight ukuthi wena mhlawumbe uthengisa amaqanda la uhlala khona, noma mhlawumbe unesalon, noma mhlawumbe unamateksi. Any business osukuyenza. Ndisho noba ngaba kuthi uthengisa amanzi, noma ngaba kuthiwa mhlawumbe khona into oyithengisayo. Uyasho uLwandisa uthi siyabonga tata, siyabonga kakhulu Lwandisa. uNkulunkulu akubusise. So kwibusiness nje andibhekani nayo bafowethu nhlobo. Xa usuke uza kuSimba andijongani nebusiness mina guys. Ngoba lento lena ikhona kuyonto kuthiwa mhlambi siyafunisela ngayo. Cha akuyonto kuthiwa siyafunisela ngayo. Uyabona? And imnandi ibusiness ukuthi uyiqale ezantsi, uqale nje ku level 1, level 2, kancane koze kuphele. Ungafuni wena ukuthi ugcine ufana nabantu abafana naba sibeva pha kwilento kwimadlanga commission. Uyabona? Ungagcina ufuna ukufana nabantu abanjalo kwesinye isikhathi ngoba ungagcina uvalelwa. Kanti kumnandi ukucenga impilo. Uyicenge nje kancane, uyicenge nje kancane. Amen Lwandisa lapho. So kuko ke guys ke la sobehlangene khona eCarltonville. Njengoba nibona nje kubhizi nje kunje yaya. Sobehlangene nje khona lana. Because ilana likhaya elikhulu, because ilana iyona ndawo esikwazi ukuhlangana kuyo sikhululeke. I-friendly kakhulu ki-community yalapha, banice abantu balaba ya understanda. Ivana kakhulu futhi community yalana ndikhona. Akufani nasesilungwini la uzothi mawuphethe inkukhu uchola ukuthi bayethuka nje nabantwana sebeyabaleka. Lana nje indawo nje ezipholeleyo kusezimayini. Uyareporta mawenza ama-event like normally. Ukuthi nizobe nidibanisa abantu ngesikhathi esikanje.
i-community ihlala isazi. Kanti ne-security lana sithayithi la i-location nje enhle kakhulu epholileyo. I-reaction ininzi la, hayi futhi iyadubula nje bafowethu xa ngabuza ngokugeza. Mawuza ngokugeza i-reaction lana iyakudubula la, iyaqhofoza. Zindawo zikaSimba ke ezo. Sawubona abantu bonke khehla lami, ndiyathemba ukuthi uyaphila. Sawubona abantu ebenibathembisile uba this week ngicela nize. Bafowethu ndiyacela ukuthi next week Monday khaninifonele next week Monday sikwazini ukuthi nize ndinilungisele into zenu. And guys, please bafowethu, for impilo yakho, impilo iza kuqala. Impilo bafowethu iza kuqala. Ndisho nabelungu ba-too spiritual guys. Impilo iza kuqala. So khawuke nje uthi kwesinye isikhathi xa ngabe unenkinga onayo, ubone ukuthi unenkinga, awukuyiphakamela impilo yakho. Mekunento ongayiqondi kakuhle, ongayiboni kakuhle, awuphinde futhi uyiphakamele impilo yakho, because impilo iza kuqala bafethu, uphila kayi-1. Ukufa kwakho emhlabeni kukuphela kwakho. So ungasacrificeli izinto ezingekhoyo. Ungasacrificeli izinto ezingekhoyo. So kuko ke bafowethu ke lana la sobehlangene khona ke guys. Yeah. Anti bathi inyanga ze-TikTok zidonsa nzima, ziyahlupheka kwasha kwacima awu madoda. Hayi ke anifuni ukuthini. Soloko siyicenga nje, soloko siyicenga. Yeah. So ibhangela bafowethu liyashintsha istory sakho. Ingakho mina abantu endibanikeze ibhangela ngabantu abasuke bethetha ukuthi mna ibhangela ndilifunelani. Uyabona ne? Why ufuna ibhangela? Zazi ukuthi why ufuna ibhangela. Awuthengi ikhopha bafowethu ngo-1500. I-1500 ngeyokwenza ama-rituals. Awuthengi ikhopha ngo-1500. Kusho ukuthi i-rituals ne-sacrifice endizenzayo zinzima kakhulu. So zizo kezi endizifaka kwikhopha. Ingakho ikhopha uzoyifumana abantu besithi egroupini vulana amabhizinisi, athi omnye umuntu hayi ikhopha mina iyandilwela, athi omnye umuntu hayi ikhopha mina iyandiprotector, hayi ikhopha mina indibonisa this. Indaba ukuthi abo bantu bacele ezondo ezo. Yabo, bacele ezondo ezo. Uyabona isigodlo sami nasi ke bafowethu lana. Esinye isigodlo sami. Xa uphuma lana izinto zakho zenzeke. Xa uphuma lana izinto zakho zenzeke. Sisesisha nje khaca. Ndisiqale nje kulonyaka ophelileyo, ndisenze ngo-October kulonyaka ophelileyo isigodlo sami. Xa uphuma lana hayi izinto ziyenzeka bafowethu. Esinye sisekhaya eKrugersdorp. Andidli ngokushutha kakhulu ke eso ke. Nesa ndishuthi ngaphakathi, ndishutha nje ngaphandle esigodlo esi. So kuko ke lana ke la izinto zenzeka khona. Kuko la izinto zenzeka khona. Omnye umuntu uzozibuza ukuthi awu Simba, isigodlo sakho saba ngumkhukhu. Ukuthi inkinga ndisazosisusa la sihleli khona. Ndisafuna ukusikhipha lana. Nisibeke la suke senidecide khona ukuthi ndiyosibeka khona. Asingomkhukhu nje. Indaba ukuthi sisazoshiftwa lana. Njengoba nibona pha phambili nisenza istezi pha. Indaba ukuthi nisazoshift esigodlo lana. Ndiyosibeka la sizohlala ke ngoku. Ndibe senisakhela ndenze yonke into ekumele ukuthi ndiyenze. Uyabona? So okwalana sisahleli nje temporary. Sisahleli nje temporary. Yabo, sisahleli nje temporary. So anika decide ukuthi nizosibeka eplazini. Abantu bayalazi iplazi lami endiliphiwe ngumasipala ukuthi manisebenza abantu. Kulonyaka ophelileyo ngoNovember. Abantu bazokhumbula nje ngoNovember ukuthi umasipala uye wandiphi iplaza. Abantu bazokhumbula. Uyabona? So andika decide ukuthi ndisibeka phi. So nisazoshifta la sikhona. Ndikwazi ukuthi ke ndiyosibeka la kumele ukuthi sihlale khona. Yabo. So
So indaba ukuthi uSimba unemizi emininzi bafowethu, ingakho nje ningasazi bantu isibekephi, because iya occupy yonke yomizi, iyasebenza iyasebenza kakhulu. Yeah. So njengoba sizohlangana sizodibana lapha ngoDisemba nge-6 zikaDisemba. Ebantwini abathi bafuna ukunifonela abandifunayo, inamba ithi 064 977 5263 064 977 5263. Andidlali izikeshe bafowethu, mina isikeshe andisazi. Isikeshe andisazi mina bafowethu. Xa nisuke nisebenza kumele ukuthi kube nama results, kumele ukuthi kunyakaze, kumele ukuthi kubonakale. Angeke bafowethu abantu baphumelele lesi mhlawumbe umzekelo abantu bayi10, abantu bayi20, abantu abayi15 noma mhlawumbe abantu mhlawumbe abayi17, 15, 17, 18 bayaphumelela, kodwa i2 ayiphumeleli noma i5. Kusho ukuthi nawe kumele uphinde ubuye kuSimba, ngoba phela silwa izimpi ezingalinganiyo la phandle. Uyabo, silwa izimpi ezingalinganiyo, and uyikhuthalele impilo yakho bafowethu. Uyabo, uyikhuthalele impilo yakho, ungathi hayi eGoli kukude, uzoshiyeka. Yabona mekuza kwibusiness kumathenda, hayi ndibukhali bafowethu, khonapho ndizibonile lapho. Hayi ndibukhali, hayi ndibukhali bafowethu, ndiyinalite. Yabo, xa kuza nje kwibhizinisi namathenda, hayi ndibuhlungu kakhulu. So yiyo ke into benibhizi ngayo isikhathi esininzi, xa ninibona ko live engathi ninqabile, into benibhizi ngayo. So sendiyabuya manje ndizozibekela istage sami lana. So wena uzolala usale la ukhona, uzolala usale la ukhona, ngoba uhamba ubala ukuthi wena uqolwe ngezinye inyanga, wena udlalile abanye abantu, uthi walala wasala phofu. Yabo, uyoshiyeka la ukhona. Thina siye sisho kanjalo ukuthi awuzoshiyeka nje, uzoshiyeka ngoba izinto ziyenzeka. Akekho bafowethu umuntu ongakhipha ikhopha ngo-1500 aqeda avula igroup kanti ayisebenzi okhopha. Awuke nje nawe ukuzinikeza i-common sense la ukhona, ukuthi ingabe ukhona na umuntu ongakhipha ikhopha ngo-1500 kuqede ukuthi ikhopha ayisebenzi. Abantu bami bajabule ngendlela esisimanga. Yes, njengoba sizodibana siyaqala ziyangalana, phela ispirit ziphakamile nazo, ziphakamile. Bakhuluma abaninzi, hayi Simba decent data, ndithi bafowethu nazi 6 zifikile. So abantu baye bafuna indaba ye-guest house, nizonibonisa xa niphuma la, but i-guest house la enizolala khona, i-guest house yakhona andazi vela njengeroof, cha ukuthi nayo ikuhlaza njengale mithi le. I-guest house kusho ukuthi lo ngu-next door wami, lo ngumakhelwane lana, sejengoba ngumakhelwane pha kweyandlu ebrown ngumakhelwane. So andazi-ke bafowethu ukuthi pha uyabona lana ku-green khona uzobona ongathi imithi phansi kwale garage le eyezinki la, but pha i-roof i-guest house ke le. Kusho ukuthi nje udlula lendlu lena, ubese udlula lendlu lena, ubese kubaniza la i-guest house. Inkulu kakhulu ke le guest house ke bafowethu, inkulu kakhulu ya guest house ya. Ebantwini abathi thina Simba sobe sisuka kude ko Cape Town, akuna excuse ukuthi usuka eCape Town, akuna excuse ukuthi usuke Eastern Cape, indawo yokulala ikhona. Because next year sothi singena next year thina ku-2026 sizobe sikhikha siyaphambile, wena obushekele emva uphinde uhambe usithi ebantwini hayi ngumbhedo lento kaSimba isebenzi. Bowuthuleleni unyaka wonke ka-2025, bowuthuleleni unyaka wonke ka-2025, ngoba unyaka thina uyaphela ngoku. Yabo, uzohamba usithi hayi khopha kaSimba iyabheda. Indaba ukuthi abantu bayazi ukuthi ubufakazi bonke ndibuholdile, ubufakazi bonke ndibuholdile. Abantu bazobe bezikhulumela la, bazobe bezikhulumela. Xa nifika nje ngoDisemba into ezininzi zizobe zisukile, baseyiphelele kwayile foundation lena, indlu seyiqala ikhuphuka la.
xa nifika nje ngoDisemba iyobe nje seyikhuphuka indlu yaphezulu, yabo, because igoal yayo ngo-2026, yabo, iyoba nje seyikhuphuka indlu iyaphezulu. So ubufakazi abantu bayazi ukuthi dinabo ubufakazi and babonile abantu egroupini ukuthi ubufakazi bube khona. Xa ingcolise wena ikhopha ayinankinga, buya nge-6 kusetyenzwa, buya nje nge-6 kusetyenzwa. Uyeke luhamba ucomplaina hayi mina ndibona ngathi ayisebenzeli. Uyingcolisile ikhopha ayivani nokungcola. Even noNkulunkulu mombhekisisa, even noJesus, uJesus ebengavani nokungcola, yabo. Most yabantu abaphiweyo spiritually abavani nokungcola. Ingakho amasindiswa engafuni ukuthi mawusemncane wenza ucansi kuba nemithetho ekhona kwinkolo zamasindiswa. Inkolo nenkolo inomthetho wayo. So zonke indlela zibheke eCarltonville sobe siphelelana futhi ndiyaniprephelela nje bafowethu. Ndizoloko ndiyishilo nje na public onto yokuthi kumele egroupini sibambisane bafowethu, ngoba siwabonile amandla, kumele ukuthi sibambisane, yabo. Oko nje ngizokusho mina kucaca, andizuthi hayi emntwini mesengena ngegate ngithi hayi kumele sidibaniseniswa. Uzofika izinto zikhona, but nani kumele ukuthi ninipha amandla ukuthi niqhubeke. Amandla kubalekile bafethu ukuthi abantu bakupha amandla, bakupha amandla nje ukuthi uqhubeke, uyabona. Yeah, ingakho nasezistadium kunabalandeli, it's because of abadlali baphiwa amandla ukuthi baqhubeke. Ungaloko nje wena ugodlile, dedela la ukhona, khulula inhliziyo, uNkulunkulu uyokwenzela izimanga, because abanye bancedakele njani. Ufuna ukuthi abantu bafowethu bangaze almost abantu bonke abantu bayancoma, kuwe nje lo nenkinga nabantu abathile, because mina ndiyemthetho ukuthi if kunento ongayiqondi okanye uyibone ngathi slowly thetha, uyabona. So kubalekile ke groupini basikhuthazane, ngumsebenzi wethu sonke bafowethu, sikhuthazane. Kubalekile ukuthi sikhuthazane futhi siphana amandla, singathi hayi sizodla ispirit. Mina abantu ndiyabacingela, kuzobe kubhizi nje lana, kuphekwa kusenziwa yonke into. Ndisho ukuthi nesikaphu kumele nje abantu ndibawisele nje isikaphu, kumele nje abantu ndibawisele isikaphu nje bafowethu, kwenzela ukuthi nedlozi lijabule ngokunyathela kwabo, uyabona. So izinto nje zinjalo nje guys, kuzobe kunjalo nje. So mina umuntu mefuna into manje give up, andiyazi bafowethu, yabona mawuzo give up hayi usuke usenkingeni, usuke usenkingeni. Kusho ukuthi awukabi serious, wena xa ubona nje impilo ibheda, uthatha intambo uziqhinele, usungakabi serious nempilo. Impilo kwelinye ixesha nje funeka ikhikhe nje nawe ubone ukuthi ngoba nakuJesu bekunjalo. So kuwe why kumele ukuthi impilo yakho iloku smooth nje njalo, yabo. So ebantwini abazayo nasebantwini abangaziyo abathi sobe sikuphekisa thina Simba, ndikhuluma nabantu bami bebhangela, anibekanga price bafowethu, ngokuvula kwenhliziyo yakho, because ifune into usuke enhlizweni yakho, yabo. Kufuneke nje into isuke enhlizweni yakho, but yona before siyisebenzisa siqalisa komkhulu, siqalisa komkhulu before siyisebenzisa, kwenzela ukuthi ukwazi ukuthola izibusiso la ukhona. Yabo,
so iqalisa komkhulu ukwazi na ukuthi uthola izibusiso la ukhona. Yabo, uNkulunkulu nje bafowethu kusho ukuthi uNkulunkulu ushukunyiswa nje izinto ezincane kwesinye isikhathi. Yabo, ushukunyiswa nje izinto ezincane. So uNkulunkulu unjalo nje. Ayi. Yeah. Yeah. Ayona shem sendilocate kakhulu, anifuna ukuniqhatha bafexa ninganibalisela into ezobe isenzeka. Anifuna ukuniqhatha, sendiyijonge kakhulu. That's why ngisithi abantu badedela inhliziyo. Nidedela inhliziyo bafowethu. Midedela inhliziyo sikwazi ukuthi mesiyongena ku2025 singene sisemandleni, singene noNkulunkulu xa siyongena ku2025. Uyayibona, iyafuna nje abantu badedela inhliziyo kakhulu. Yabo, siyazi ukuthi yona indlela inde, indlela inzima decent that. Uyabona, ithi ke nijika imoto ngeke bafowethu, elilangeli seliqalile. Yeah. Ayiloko kushisa nje eGoli guys. Kuloko nje kushisa nje. Kuyashisa nje, ayindaba okudlala. Okay. Ukujonga kahle bakwenza okay. Senibonile. Yeah. Kunjalo ke guys. Kunjalo nje bafowethu. Oh, okay. Yeah. So mhlawumbe omnye uyazibuza ukuthi i-dress code izobe ithini. Cha, nxiba the way ofuna ukugqoka ngakhona, but ebantwini besifazane please bafowethu ningayifaki ibhrukwe just ubahloniphela langa le6 because ngizobe ndi-too spiritual. Yabona manje I'm very fine, but I know ukuthi ngizobe ndi-too spiritual at that time. Please ibhrukwe ningayifaki. Ufake iskate sakho eside nje ngoba la sizosebenza bafowethu. Okunye futhi uthwale nje mangumuntu wesifazana ufake into enhloko, so amadoda angagqoka nje uhlonipheke. Uhlonipheke nje, ungaphuma ongathi mhlawumbe kanye ethaveni uphuma ongathi, yabona, just nje uhlonipheke.
mawungumuntu wesilisa nomuntu wesifazana abantu abazobezile so uhlonipheke. So umuntu ongaziyo othi mina ndizi uzophuthwa mntana sekhaya, uzophuthwa kakhulu. So izinto zizobe zisenzeka emntwini othi yena akezi uzophuthwa, but abantu ndiyacela nihlonipheke kakhulu bafowethu xa nisiza, because sila sisakhona size endaweni kaNkulunkulu, sibiza uNkulunkulu, sobe sinoNkulunkulu, umuntu uzobe ehamba nengelosi zakhe, uyabona. So after lensebenzo kungona abantu uzobona kakuhle uba kwakwinsebenzo nje ukuthi kobe kwenzakalani, kwakwinsebenzo, uyabona. So kobe nje kuyinto nje kobe kujule kakhulu guys, kuzobe kujule kakhulu, but nje mawusiza please hlonipheka nje mawungumuntu. Siyazi basithetha nomama ubani, sithetha notata ubani, kube into nje ehloniphekileyo xa ngaba nisiza, uyabo. So emntwini osawuthenga ibhangela nzoloko nitshilo, mawufuna ibhangela uthethe nje straight ukuthi why ulifuna. It's not about business, it's about nempilo, it's about kwesinye isikhathi nokuthi mina Simba ndifuna ukuboniswa. Uthethe nje into oyifunayo, yabo, uthethe into oyifunayo. So that's why ndiyendithande mina umuntu xa isuke ezolilanda esigodlweni, umuntu xa isuke ezolilanda esigodlweni ndiyejabule kakhulu. Umuntu xa izolanda ibhangela esigodlweni, because kula khona azithethela yena kakuhle the way afuna ngakhona. Xa iqeda umuntu ahamba ofakaza. So kusho ukuthi ke kwesigodlo esenikuso kakhulu kusebenza intoni, kusebenza amanzi kakhulu la ndikhona, just ukubrief abantu ukuthi uSimba usebenza njani. Njengoba nesigodlo eziyi2 khona esisekhaya eKrugersdorp, sikhona futhi nesigodlo sila eCarletonville. So la sisebenza ngamanzi kakhulu. Okunye okungangeniyo pha egate, igate iphi konje ngoba ninamagate ayi2 la, ungayibona ngathi incane le ndawo inkulu kakhulu le, nansi enye igate le phezulu. So izinto ezingangeniyo, xa ngabusiza ndiyazi abantu bathanda ukuziprotecta. Xa ngabusiza ungawuphathi umthi okokuqala, umthi ngicela ungawuphatha, ndikhathala uba ngumthwando namapilisi ungawaphatha, but ungawuphathi umthi xa uzongena ngeya gate yami. Ungawuphathi umthi, ungaziphathi isikhali, zizinto ezingangeniyo pha. So abantu abaninzi ndibashaye njalo la, yabo, ndibashaye njalo. Zizinto ezingangeniyo, noba mhlambi ngathi uthwele ungangeni nazo pha, because mawuqala ungena ngegate yala zonke izinto zakho ziyavela and uzoba exposed kakubi. Kungcono unyaka lona, because abantu bendiconsult abantu nga1 nga2 xa ibaninzi mhlambi 5, uyabona ne, because even nami ndingumuntu obusy and ndingafuni ukuthi kugcwale kakhulu, andiyithandi yanto okugcwala. That's why ndine event ukuthi okay ndenza i-event ngesikhathi esithile, uyabona. So abantu abaninzi kade bemangala ndibakhiphisa isibhamu, ndibakhiphisa imela, ndibakhiphisa imithi, abanye bajike because of ispirit that time sisuke siphezulu. Kusho ukuthi even nami icontrol yami isuke incinci that time, icontrol yami. So ungasiphathi isibhamu, ungawuphathi umthi. Yes, umuntu osuke ezothakatha ungawuphathi umthi wakho ke mawuze ngempi, hayi usuku right ke lapho kula khona ke enzokuveza kakuhle, yabona, kula ngizokuveza kakuhle. Futhi ndizokuthatha futhi ndikufake na ku social media xa usuku njalo, kula ndizokuveza kakuhle mawusuku uphethe ezonto. But mawungumuntu wami ungathi hayi mkhulu, kunenyanga ebendiye kuyo, le nyanga lena yathi funeka libhandi niloko ndiliphethe, or lo mthi niloko ndiwuphethe, umthi lana awungeni, yabo. So ungathatha umthi uzongena nawo
kwesigodlo esenikuso singcono esisisekhaya eKrugersdorp ungaziphatha nje into zakho anibina nkinga nezondo. But xa sendingapha kusho ukuthi isibhamu umthi azifuneki into izikhali yabo. So kusebenza ispirit ke, kusebenza ispirit yeah. So mawufuna nje ukuthi ube ngumuntu waziwayo ukuthi wena iyathakatha ndicela uzuphatha ucelwa ndim. Mawusuka ungumuntu waziwayo ukuthi wena iyadubula udlali usiphathe ke isibhamu sakho. Mawusuka uyinkabi or mhlawumbe kuyiprotection, iprotection lana izobe 100% but nayo inendawo la khona engena khona isibhamu kunala singena khona kunala singangeni khona. Njengoba ngisho ukuthi apha egcekeni emagcekeni andisifuni yabo. Singcono mawupake pha ngaphandle, indawo ukupaka kusafe kakhulu la. Upake pha ngaphandle ushiye emotweni noma mhlawumbe imithi yakho ishiye emotweni sisebenze. Abantu bemithi nizobe ndibatshela ukuthi okay imithi yenu ungaqala ukuyisebenzisa ngexesha elikanje because inkinga azizushayisana. That's the problem. Hayi azishayisana mntana sekhaya. Nawe uzobona nje into zakho nje zibheda kakhulu kunakuqala kanti nguwe umuntu osuke ubhedisa izinto yabo. So ngicabanga ukuthi kakhulu iyona reason lo ukuthi abantu baphambanisa izinto. Uthola ukuthi umuntu athi hey hayi mina mkhulu into zami azihambi kahle, hayi mina into zami ziyabheda. Ngicabanga ukuthi iyona reason most of the time because usuke ungazi ukuthi xa uhlanganisa into kabani nobani kwelinye ixesha ziyakhabana yabo. So iyo ke into eyenzakala. Abantu abaninzi nibabambile la ebafowethu, abantu besuka koTanzania beza lana, Tanzania besuka koGhana beza la because mawusuka ugifted abantu bayakuva nje usathetha, abantu abasuke benepower abanayo. So umuntu afuna ukuthatha amashansi ukuthi ethi sihambe sontshontsha ipower kaSimba, ethi sihambe siyomoshela uSimba. So i-challenges zininzi. I-challenges zibaninzi kakhulu. Andifuna ukuniqhatha bafethu, ungacabanga ukuthi ukuba ndimi kulula. Ubone nje uSimba nje uthi hayi kulula. I-challenge bebajikisa ipost yabo. Umuntu afike edihlekisa, hayi mina ngizofuna ibhange lapha kanti uzosebenza yabo. Kwase groupini nje ndigcine ndifaka abantu abayi-80 but si more than 100 okunitshela inyani, si more than 100 yabo. So nagcina ndifaka abantu abayi-80 because most yabo baze ngokuganga and basuka kude abantu bakhona, basuka kude. Abanye bafike bakwirize khona la yabo, abantu bafike bakwirize. So mina mawusuka uganga nje ngisuke ndikwazi yabo. So monithathela amashansi hayi akuyindawo yokudlala, akuyindawo yokudlala. Even nabantu ochola ukuthi bane gift, umuntu uthi ngokustepa nje le gate nanokuthi yabonakala na ngokunyathela nje pha egate nizobe nimbona umuntu wakhona. Umuntu mesuke ne gift inyani ndisho ukuthi ayike lona ke awunamandla indaba yokudlala, unamandla indaba yokudlala yabo. Because kumele ukuthi uluze control ukuza kanje ukuze ndikubone kakuhle uthi uzofika la nikhona ubuluze control. So le ndawo lena ipowerful eyo level eyo anibalisa insomi la ndikhuluma into enisazozibona kakhulu abantu abezayo nge6 ezika December yabo yeah. So kuzobe nje kunjalo ke bafowethu. Hayi ukuthi ndiyazipraise, bakhona abantu abathi oh uSimba uzipraise kakhulu, uzozivela uzozivela na uzozibonela ukuthi kanti siphila kanjani uyabona yeah. So mawusiza make sure bafowethu la kuNovember ukuthi niyabhalisa, make sure ukuthi uyabhalisa la kuNovember. And ebantwini abako overseas bayazi ukuthi ndiyacela ukuthi into zenu nizikhoriyele elendo eOR Tambo International Airport. Kuba lula khona bafowethu because benithinzo njongela emamoli Korean amabhangela wenu linjelana bafowethu.
mawusuku oversee Korea into zakho noba kuyiphi indawo ngisho noba ngaba kuthula ko-Egypt Korea into zakho likwazi ukuthi ibhangela lizofika. Umuntu ozobe khala next year 2026 ndifuna ukuthi nonke nimazi ukuthi omndo kusho ukuthi ngumuntu ongakhange aphumelele nje kwa ukuthi ezelana umuntu ozobe khala or engabaza because abantu amandla ambawabonile bafowethu izinto nizenzile phambi kwabantu ukusuka ngoJanuary until ngoku abekho abantu abake bathi bacomplaina uyi1 umuntu okwathi ethunywe inyanga nakhona apha yase KZN andikho mina kwi-competition na anyone mina bafowethu uyabona so lenyanga lena yamthuma yamnikeza 1.5 so ukuthi khola nihlupha and call imendi kwi live ndiye ningayithandi so lenyanga lena yamnikeza 1.5 ukufonile Thixo bafona befonile hayi so lenyanga lena ke yawukhipha ulendo 1.5 ukuthi lo muntu lona azochitha into yenziwa nguSimba lana uyabona so what happened so because of yonke into ndiye ndayibona so this person into enidabukise ngaye okokuqala unama problems are very serious damnikeza isiprofeto ezamahala niprofeta abantu mahala bafowethu ngeke unibone ningena lana ndithi ndifuna ukuprofeta abantu or ndihambe niveze isiprofeto zami nje aniprofethi mahala umuntu xa nisuke niprofeta just ukuthi nongakholwayo kuni akwazi ukukholwa ndisuke niprofeta abantu abaveleleyo jango ndenzile isiprofeto zabo AKA zabo Jacob Zuma njalo njalo uyabona ne so xa nisuke niprofeta abo bantu I know ukuthi everyone uzoyibona ama DN prophet lo mkhwanazi zininzi isiprofeto endiziprofethileyo uyabona so ndisuke niprofeta into ezobona everyone not into ezoba private because abanye abantu kogcina kuba into ukuthi hayi uSimba uyambona nje waxoka lo wathi aniprofeta apho wehluleka uyayibona into efana ne so lo muntu lona ndathi ne man awuthi ndimnikeze isiprofeto because I can see ukuthi lenyanga le emthumileyo ayinaso isiprofeto shem ayinaso ngumuntu naye ohlala aboniswe ngendlela aboniswa ngayo but kwezonto nezonto ezo aphinde futhi adibanise ngomqondo wakhe uyabona so ningasho ukuthi usebenza ngeimagination usebenza nje ngeimagination because is prophet wakanazo so ndambekela lo mfana lona I think it was early I'm not sure bebe kunini but ngicabanga ba between October no November December somewhere I'm not sure last year kodwa 2024 so ndambekela isiprofeto lo mfana ndambekela ndamva ukuthi futhi uthambile ndasho futhi naye ndathi yazi intoni imission yakho yonke ndiyayazi but ndizokufaka egroupini because I know ukuthi udinga uncedo lwami uyabona ne ndamxolela lo mfana ndamfaka egroupini uyabona so andazi ukuthi lenyanga leyamhlokoloza ukuthi okay wena ubhadela ndimbona sezokhipha ibhomu hayi mina sendiyahamba ngoku ndiyayibona ukuthi ibhangela decent dathi ayimsebenzeli abantu bamtshela bathi hayi ke akulobhangela kuphela mina ndisetyenzelwe ngamanzi kuye kwenzeka 1 kwenzeka 2 kwenzeka 3 kusho abantwana bami so edlozini so waphoxeka umfana khona ndasho ndathi yazi intoni yakusho ukuthi lenyanga le impressurizile yona inyanga abayisabayo abantu iyasatyiwa like serious bayayisaba uyabona so inyanga nje leyisatyiwayo so ndasho ndathi hawu shem hayi yabona uhamba uthatha imali zabantu ukuthi hayi mina ngizokwenzela umsebenzi othile and lenyanga lena ingumZulu ithumela umXhosa nomXhosa futhi because of uthengiwe nayo iyathumeka uyayibona so ndasho ndathi hayi shem yazi intoni futhi
mina ndiyaxolela kakhulu shem, hayi ndifuna niqhatha ndiyaxolela futhi hayi ndamxolela nje kwadlula uyabona. But kona ndingabathanda abantu abenza njalo, but ndamxolela shem, yabo, because akusiza ukuthi umuntu umazi ukuthi lo muntu yambona inkinga zakhe and yambona ukuthi nje uBhayizili nawe uyazibona uBhayizili, andazi ukuthi waye bengabuyisela imali back okanye bese kunzima ukuyikhokha back back. So but kungabi into eyo ekuthiwa mhlawumbe izophindeka, singazi ke impilo le so impilo le. So izinto zihamba nje kanjalo ke guys. Senzovala live nami because abantu bayandifuna kakhulu ngapha kuma call. Anytime uyafona xa usuku ufuna uSimba, anytime. But yona i-event iyaqhubeka, sobe sihlangene, sizobe nje sihlangene. Abantu abaninzi ndiyazi ukuthi bazothi hayi niyodlala vele lapho uyomosha imali. So because usowuvile ngamandla kaSimba, because of sowubonile iziprophet on the challenge, bafethu akukho lula ukuthetha inyani ukuthi uzothetha into kwi-public into yenzeke. Eyo nto isuke ingekho lula because one mistake mawuthetha into, let's say ndithi umzekelo, hayi ndenza umzekelo andisho ndithi hayi iMadlanga Commission ingumdlalo nje bathengiwe. Nizobona mhlawumbe umzekelo ngoDisemba, avela afika uDisemba uchola ukuthi kuboshwa abantu serious akudlalwa. Kuboshwa abantu nje akudlalwa, senzisisho nje lapho, uyayibona. So akho lula ukuthetha iziprophetho public. Oqala isayine, isayini yesibini kwibhangela, abantu bancedakele phambi kwenu. Anikaze ndafonela abantu mina ndathi licela ungene upraise ibhangela or ngicele ku-social media upraise ibhangela. Anisebenzi mina ngo nonsense because mina ndijule kakhulu bafowethu, ndijule kakhulu and I know uNkulunkulu endihamba naye, I know ispirit endihamba nazo. So ndijule to that level, uyabona. So anikwazi ukuthi ningazofake. Kufana namanje xa nikhuluma ngestezi lana omnye umuntu athi oSimba kwathini. But anyway guys, ndiyabonga kakhulu isikhathi sena, ama likes, ndibonga ama comment bafowethu, ndibonge nje abantu abathe bakwazi ukuhlala namo nabantu abanibukela, ndiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise guys. Kuze uDisemba umthandazo ubalekile, thandaza la ukhona, uNkulunkulu uzokuva one day. Ukuve from i-first day but mhlawumbe wathula, yabo. Siqhubekeni sithandazeni. So nge-6 sizophelela khona la. Siyabonga kakhulu bafowethu. Amen.